Ayah, Ya, cik panganyarioskeun. naon? Ibu guru tidak ke sekolah karena atel bujal tapi pakai bahasa I sadayana. Gantos misalkan ibu jadi ibi. Oh, ibi giri tidi Ke sekolah ki sikile sikil itil bi. Hah? Tadinya tuh cembaleng lain. ibi giri tidi tidi ki sikile sikili itil bikil. Hah? Pertanyaan dia naon teh we? Cembaleng lain. Nah, tadi kan dia pertanyaan. Jadi kana ai